Majua-jua man bandu kerina ngawani perpulungan, si ikelengi Tuhan ijapa pe kamringan. Bagepe man kam kekelengan kami, si sekali enda denga ikut muat bagin ibas kebak tinenda. Man bandu pe ikatakan kami majua-jua. Salam semangat, salam tedah ate, salam si tandan man bandu kerina. Jumpaka kita ibas perpulungan jabu-jabunta ibas paksa enda, maka guna menakan perpulungan jabu-jabunta. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 423 ayat si pemena. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, mari ras-ras kita arsada ibas pertoton, ope lenga si bagikan kata di bata, ras kita ertoto. Man bandu o Tuhan, puji-pujin ras pengatakan bujur isehken kami. Arkiteken lias atendu dengan perkuah atendu nge. Maka banci kami ngalukan kegeluhan simbaru wari lepas wari. Ibas paksa enda, te kami maka kegeluhan kami, bagepe ibas masa sirah, dengan kegeluhan kami sibas masa si lepas. Kerina sada rangkaian peristiwa, encidahkan tanda keleng ate Tuhan, kempak kegeluhan kami kerinana. O Bapa sini surga, nggo sikap kemahandu nuriken katandu, bagepe perpulungandu, nggo sikap guna dengkeh kenca. Kam Tuhan si mada kuasa, si mereken pengangkan man kami, gelah banci terantusi kami, erti katandu, dengan terdilo, dengan tersuruh pepusuh kami, guna ngeluhken katandu, ibas kegeluhan kami, si tep-tep wari. Terpuji kam o Bapa, sebab reh kami ngendesman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngugi kitab sada Timotius bindu 5 ayat sada sehkubas ayat 8. Ola rawai kala si umurna Tuan asangken kam, tapi beluhlah min kam buat ukurna. Bahan ia tempat-tempat bagi bapandu, kalak si nguda bahanlah bagi agindu. Diberu si enggo metua bahanlah bagi nandendu. Janah man diberu si nguda denga harus bersih lagu langkahdu. Janah bahanlah bagi turangdu. Muhammadlah kam nandangi diberu singgombalu silanai resima-sima. Tapi adi sekala si enggombalu lid anakna, entah kempuna. Anak entah kempuna elah lebih nehken tanggung jawabna man keluargana Ibas si resimulih ia man orang tuana bagepe man ninina. Sabab si enda me si ngena ate di bata.
Diberu si tuhu-tuhu enggombalu, sila nailit sima simana, ia pengarapan mandibata. Ertoto ia mandibata, suari ras berngi mindo penampat. Tapi diberu si enggombalu, singgeluh guna pesenangkan dirina saja, ia enggomate, aminna pe ia geluh dengar. Pesehlah bana ajar enda, gelah ia geluh alu la pandangan. Adilit sila memperdiateken kade-kadena, terlebih-lebih keluargana, enggo ipersokena kini tekena. Jahatan me ia asangken kala sila tek man Yesus Kristus. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, kitab sada Timotius enda mekapkan surat pastoral, entah pe surat penggembalaan, si ikirimkan Paulus man Timotius. Gunana mekapkan empeteguhi Timotius ibas dahiken dahinna sebagai serayan Tuhan, singgo itetapkan guna nampati Paulus ibas numpak-numpak dahin pebelangken berita si meriah. Rikutkan umur Timotius singuda dengar, niakap Paulus maka lid ibas paksa-paksa tertentu, banci layapang mereken pengajaran-pengajaran alu tegas. Arkiteken banci jadi siman ajaranken Tuan asangken ia, beluhan asangken ia, bagai pelit buatena entah nape lid kekuasanna. Tapi Paulus mempersingeti Timotius, gelah min ia tetap pang guna nuriken kebenaran, sebab kebenaran laban cilang man ICP ia, kugapa pe status sosialna harus ngenda tetap iberitakan. Makana erpalaskan ogen ta enda, Rasul Paulus mempersingeti man Timotius ibas kitab enda, gelah namin kalak Kristen lagu langkahna teruji, lagu langkahna terteki, lagu langkahna banci pe iperhitungkan. Arkiteken memang kegeluhan kalak Kristen enda erpalaskan kata di batame jadi aturan geluhna. Suweras temanta bas paksa enda geluh meteh orat. Min kalak Kristen geluhna meteh orat, sebab engkai kalak sila rorat sila meteh orat. Kalak si rorat kugapa pe pasti ia tehna orat. Makana ibas kitab sada Timotius enda Paulus ngatakan, orat geluh si mehuli ija sekala si ianggo metua, ya entah pe kala singgo metua orang tua, min ula irawai adituan ia asangken kita. Tentuna ngajarkan kita, terbeluh kita ndarami cakap, entah pembelaskan ranan, si banci erbahan ca ia robah dikunelit kesalahan si ilakoken. Labo banci kita mejurtah entah pe kasar man bana. Ijenda ikatakan beluhlah kam buat ukurna tempat-tempat ia bapandu bagi kita ngerana man orang tuanta. Man mawon labo siakap payo. Tapi kitakan ia orang tua si darami ngetetap kata-kata si tepat, momen si tepat guna nuriken kai sila payo ilakokena. Jadi enda me salah sada orat geluh si ikatakan erpalaskan ogenta enda. Sebab ia si idah bagi bapanta. Bagi pe kala singuda bahan bagi agita. Engkai maka bagai adilaik siban ia bagi agita, adi siban ia bagi budak, suruh-suruhan dengan siban. Lalit siban ia ergana. Tapi kerina kala harus ngeenda si ergai. Kala si metua bagi nandeta, ijapa pe kita jumpa ras kala si metua, entah ibas angkot umpamana. Enda pe si sampati, kai si banci si sampati. Entah tupung kita erdalan kujapa pe, biak si banci isampati, banci si sampati. Bagi kuga kita nehken kehamatenta orang tua.
Dengan pe kalak singuda harus ijagana geluhna, gelahna ulan juruken, ula jadi batu antuken. Sebabna kalak singuda enda maun-maun lagu langkahna, pengeranana, perwisna, banci man persingeten. Sebab maun-maun la iukur kena, ukur kalak kugakapna senang ngenca ilako kena. Maka epe banci ngesi persingeti. Kaisi katakan ibas kitab sada Timotius bindu 5 enda mekapkan harmonisasi hubungan si mehuli antara singuda bagai pe si metua. Dengan peman kalak simbalu ula kal kita mapas, ula kita empekiti iya, ula si tokohi kalak simbalu sebab di bata imbangta, di bata ngukum kita adi si pekia-kia entah si tokohi kalak singgombalu. Entah lakakin li si masimana lo baci yang ngelawan na teta beren metenget man banta kerina. Tapi ikatakan pe maka na anak ras kempuna harus lebih si perlebih memperdiatekan ras engkelengi ia. Maka na ula kamin anak ras kempuna pe lama diate man diberu singgombalu ndai. Sebab na tanggung jawab keluarga si harus ilakokan man orang tua singgombalu ndai. Dengan pe sitah makana tanggung jawab enda iberikan guna tetap ngeluh ibas pengarapan man di bata. Maka ngasup kita engkelengisa arkite-kiteken kata di bata rusuk mempersingeti kita. Canah kerina kita idilo guna dalankan tugas ras tanggung jawab ta ibas kini raturen geluh ibas jabundai palasta mekapkan tutus ertoto man di bata. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan ayat 8 enda iogekan kami mulihi. Adilit sila memperdiatekan kade-kadena terlebih-lebih keluargana enggo i persokena kini tekena. Maka sepe kita ula kal sempat lasi perdiatekan kade-kadeta. Apalagi keluarganta. Maka ula karisi akap lasi tutus kita arkini tekan enggom persoken di bata. Kade-kade pelasi perdiatekan ras keluarganta pe enggo mempersoken di bata. Dengan pe jahatan ia asangken kalak sila tekman Yesus Kristus ni. Engkai maka bagai kalak sindehertei kal ras kita pe ringsa dalate ta keleng. Kuga ninta banci engkelengi di bata sila idah kita. Kuga kita banci engkelengi kalak sila itandai kita. Maka na di selamain dalate ta keleng kade-kadeta. Late ta keleng keluarganta. Riahan ngenca siakap ras temanta. Enda mempersingeti kita kerina. Maka na kita labo kalak si erkini teken. Dengan pe ngosi persauken kini teken ta. Maka orat ngeluh temanta bas paksa enda ngajari kita. Gelah namin kita kerina rorat. Adi erpalaskan kata di bata enda, adilasi perdiatekan kade-kade ras keluarganta, enggo si persauken di bata ras kini tekenta. Berarti larorat. Dengan jahatan pe kita nina asangken kalak sila arkini teken. Sebab kalak sila arkini teken pe tekna nge ise siman kelengan. Tapi engkai maka kita si metah ise man kelengan lasi kelengi. Ema pedah ibas ogenta enda. Jadi senina ras turang sini kelengi Tuhan, rikutkan minggu enda, mekapkan minggu budaya entah pe orat ngeluh, ya tentuna melalakal aturan-aturan singgo ia turkan orang tua man banta gelalit kini raturan. Sebab bas kalak karo pelit iturikan karena orat ngeluh, entah pe sumbang sisiwah. Sumbang sisi wahenda tanggo mesitah tapi ibas bahan buku perpulungan jabu-jabu tanggoli isenakan. Sumbang perkundul pelabo banci bagi ati-atita. Kalak sirorat perkundul nepe teridah ia kalak siratur dengan sopan. Kalak si meteh mahangke dengan mehuli. Arah perkundul nepe ia teh. Bagai pe sumbang pengerana. Ngerana pe labo banci bagi ate-ateta. Bagi kita ngerana manimbang ta. Labo banci bagi kita melaskan kata-kata. Man kalak si biak man hamatan. Bagai pe sumbang pengenen. Ibas ngenen pe
labo banci bagi hati-hatita. Sebab mon maun dakam adina bes kita kalak karo lik ngenina ngatakan cabagenda. Iya handai labo ko kap bujur matana perbuat ni. Artina mata nepe labo mehuli. Penatap nei la teng-teng. La payo. Lit yakap je unsur-unsur si kurang mehuli ibas ia natap kalak si deban. Bagai pe sumbang perpan. Basumbang perpanlit rusur ikatakan orang tua, nai ingat kami adina orang tua daramian jodoh mananakna, misnina adi anakna mananakna si dilaki. Nak ku ula darami si mekupi rasi merimah nina. Kalau si mekupi rasi merimah pasti penjorok. Langena ate orang tua kalau si bagai permenna. Maka sumbang perdalan yang rana pe labo banci mejurtah ya soalik kangen sumbang perdalan nenda pengerana na mehuli tapi nahe nang kawiti resen sedai lik deje jambe kalak ngo putik kena ya labanci ati-ateta harus lit aturan sopan santun bagai pe sumbang pendahin enda arguna gelah banci lit ketenangan rukur sumbang perukuran enda ngajari kita gelahna ibas rukur pe si hangken si hamatan mehuli silakokan sumbang peridi adi naida kam ridi kin pe ibas tapin adi je mama entah mami entah bengkila entah na si mahangketa laban si kita kuje bagai pe sumbang perpedam rasi mahangketa laban si kita medem ibas sada ruangan amin na pe enterem kita ije. Jadi enda orat gelu si iaturkan ibas kita kalak karo. Gelah nak lit kini raturan gelu. Sebab siapa ipe kita enda merhat ngalit keteraturan. Kalak si teraturenda kata wari kinpe iarap kena lit kini ulin ibas kaipe. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan ya orat gelu ibas kata dibata si pakaikan. Orat ngeluh ibas aturan adat pesi pakaikan, orat ngeluh i tengah-tengah jabu pesi ikutkan, orat ngeluh sebagai warga negara pe si patuhi, gelah alu bagai teridah dengan ketandaan kita anak-anak Tuhan. Janah beluh kita mbabai dirinta, ijakin si payona kita, makaikan orat geluh ta. Selaku anak-anak Tuhan pe, orat geluh talit, labo banci bagi ate-ateta kai pe. Sebab engkau itentukan dengan itetapkan Tuhan kai siman bahanenta. Makana erpalaskan kata dibata ibas paksa enda man banta kerina. Perlu kita kerina metengat. Ya, apalagi ibas situasi teknologi canggih henda. Ya, orat geluh henda dakam hobi genduari dendu selfie. Entah pe foto bersama. Adi foto kita rasi mahangketa enda labo metunggung iakap orang tuanta. Sebab labo kita banci pedeher apalagi si degesen. Mis nge mekupir orang tua, mis nge mejungut ia lakap na payo. Maka ibas ngerana pe adilah sopan minter ngenembah hati orang tua. Makana tentuna ya labo terjengje ibas prinsip-prinsip kini teken pe laman langgaran sebab lakin orat geluhna ilakokan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan nggo terukur teruji kai pesi ilakokenna. Makana man banta kerina si pulungenda tetaplah kita rorat makana tuhu-tuhu teridah kita anak-anak Tuhan. Adinali kalak ngatakan ca ahla rorat nina gua apa pe kiti ukurta. Engkai maka katakan nala rorat erkiteken langi kuti aturan norma-norma silit. Apalagi ikata kena ya ahlo terpakai lakin morat nina pe banci encidah kenca kalak si ikata kenandai langi kuti aturan gelu. Mungkin man kalak si inilai bagendai kiti ukurna perban akap nanggo pas. Tapi erkiteken lit aturan geluh meerbahan camon mawon lit penilaian-penilaian si iberikan orang tuan taman banta. Bagai pe penilaian ibas aturan gereja anta. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan rikutkan minggu budaya enda ngeluhlah kita meteh orat.
Ija kita tading ikuti aturan orat geluh si J. Gelah na tuhu-tuhu ketandan kita kalak si beluh, kalak si ngasuk, mencibalkan dirinta, ija kita tading. Tuhan si masu-masu kita kerina, ketuahan kita ibas makekan kata di bata, ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Amin. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rende kita ibas kitab dendenta nomor 374 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu Tuhan iendesken kami kegeluhan kami. Sebab te kami ibas pemasu-masundu, mejuah-juah kami kerina anak-anak ndu. Kata singgo idengkehken kami ngajari kami. Gelah kami banci metenget nangdangi aturan-aturan geluh sebagai warga kerajaan sorga, warga negara, bagai pe ibas aturan adat singgo itetapkan aturan adat kami kalak karo. Dengan pe o Tuhan ertoto kami, gela ibas tep-tep keluarga kami si ergan sadara si debanna. Subuk singgo dadenga, singgo metua, bagai pe siku denga jabuna, dengan pe sila naikuh jabuna. Siapai pe kami kerina menghargai lebih-lebendu. Ajari kami gelah banci si ergan sadara si debanna. Dengan kerina aturan peradatan kami kalak karope, banci ipelajari kami, gelah na tuhu-tuhu Tuhan, ketandan kami anak-anak ndu si mengharga dengan ngergai budaya silit ibas kegeluhan kami selaku kalak karo. O Bapa si mada kuasa, kam tetap singajari gerejandu, gelah banci jadi usihan ibas aturan orat geluh. Kam singajari orang tua kami singo meganjang umurna, gelah banci pe jadi usihan ibas aturan orat geluh, ibas ndalankan aturan peradatan. Bagai pe ertoto kami nandangi kerina ngawan perpulungendu, ijapa peringan bagai pe serayandu, tambah kendu kesehatan ras rejeki manbana kerinana. Dengan PO Tuhan ertoto kami, gelah kam si mimpin bangsa ras negara kami, gelah terulin kegeluhan negara Indonesia. Mekuah hatendu Tuhan pulahi kal kami arah pandemi COVID-19 enda. Dengan pe Tuhan ertoto kami, gelah kam si memulihkan secara sempurna kesehatan kekelengan kami Bapa Nina Ginting, Pertua Emeritus Bapak Roni Sembiring, Bagepe Nande Frans Brutarigan, Bapak Aryunda Tarigan, Jekin Abisai Sitepu, Bagepe Bapak Rian Purba sekeluarga. Kam si masu-masu anak-anak duenda kerina, gelara tambar pangan ras inemen sini ipanna, pulih sempurna kesehatanna. Kerina keluarga si erceda ate Tuhan singa pulisa, canah ngarap kami, maka kam tetap si masu-masu gerejandu, ibas menghadapi berbagai-bagai persoalan si terjadi ibas kegeluhan nenda. O Bapa si mada kuasa, man bandu iendeskan kami kegeluhan kami,
sebab kamkap Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Kegeluhan kami tetap endesken kami man bandu, sebab ibas penumpak-numpak ndu geluh kami, malam mate kami meriah ukur kami. Alu kendupe Tuhan persembahan singgo ipepulung kami, gelah banci erguna ibas dahin-dahin tri tugas gereja, si tading bas kami pe terbeluh kami make kenca, dahin si idahiken kami pe Tuhan si masu-masusa, gelah kegeluhan kami pe tetap kecukupan. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man badu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, perpulungan jabu-jabun tabas paksa endang go kadung, jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabun ta minggu sira. Salam sehat, tetap semangat, salam tedah ate man bandu kerina.